Marolo ngā rurue whatalwhatu se whapoponga le nei o talafo o le Radio Samoa mai Australia. Wa yeise lapta inga tau le soifua malaloina ua whaamatu mai, ma whaamalo sia por karame tau le puipuinga mai namu, ina ua whaamaonia to olua ua maririu ma le whaamaa ipo o le siama e whea vea i namu, i le whaetua Pilbara, i le itu isisifo Australia, Western Australia. O le Murray Valley Encephalitis, po le MVE o lo whaamawina i le itu i mātua Western Australia, ma e whea vea i namu ma a whia i tangata. E me masanyo na whiololo na awhianga, a iei lava nisi tūlanga e sea tupu, e mawhaio na awhia i se wha le tonu le whai ai, ma ono iei ni a awhianga wha umi le soifua, ma i uina mariri wai nisi. Wha mawina e to o whaua a whia le MVE Western Australia, ma u whai loa le sui mani mtangaruengo le soifua malaloina, ma i lea wha tu, e tā uona si la whia e tangata le ise tui pui po se tonga fiti o lea wha mai, lono winga na pau le pui nga sili o le wha e tete ma alo fia le ui nei namu. Whai mai o le au mātutua wha peta mai tilai te au pito sili o na lamatia mai lea vairusi. O lo yeise operation na leo lo whaatino le te minei whafuane o se whale mātaanga o le Jewish Museum i le a Aisini. Whai mai leo yeise lamatianga i tangata lautele, e una ia tangata ia alofia lea whaetu. O Darlinghurst Road i Darlinghurst, o lo iei lea no fuanga, ma o se mga ala e maasani o na to o tele tangata e anga iai, ma o lo whaataria se ripoti le tamai o le nei mata upu. Ua ioina le tautupe le atunu o Jim Chalmers le whaatawina o le LANZ o le lala o le Suncorp i se laasanga tele o le atu whaatsia ia au aunanga. Whai mai li poti o se marianga tele le nei whaapisinisi le vau whale tupe, talu mai le whaatawina le Westpac o le St. George i le luafe ma le valu. I se pepa whamtalanga pe ona whaeroa le ripote le 9 News wa ta wai le Suncorp, lo lātou tadia le leo le ioina e le teutupe o le marianga, mai te tauna wha mai a mea uma o le io i le stol sutasi o iulai. O whaeroa le ripote le whamoe le ANZ, mo le whaatuina o se Technology Hub i Brisbane, e mawaini awa no whai ngā ruenga fitu se lau, i dano se marianga ma le whainga māloa le stetelea o Queenslandi. O talawawa ta o lua ia sa ospa ia le whale o se tasi o tangata i longa i le lakapi e le ngata i le Wallabies a o le awatonga, tautai kefu, wala wino la whaasalanga i le vasa nei. O le to o lua lea sa na o le taisuri matausanga i le teimira la ospa inga le le lua ferusu tasi, ma wali potia na o anga i atu mani naifi, na waulu whale wha malosi le whale o tautai i Brisbane, na fiaire li ta alo i le ospa inga le wha pesi o na to o lua ma le la whanau e to o lua, ma o ta ue le ripoti sa fsoson yane le tua o le ainga i lea teimi, ma mauai leisi e li i talavou, ma le whaasalanga la e valu tausanga o leisi, e fitu tausanga o leisi, ma e tatau o na turi le afa o whaasalanga nei, pa ato ama whai no whaasauloto. Whai mai fina ngalo whaadio nisi lunga o pengta whaedangi e le o lava, le whaasalanga o lo tu uina ia talavou, e fua ia a fianga o le whaarabelave lea i sia ainga. O lo se tūlanga tingaina se tasi tangata nanga i atu le whanama i Bankstown i le sini i le pōna pō, ma manuanga mai se whana, ai le lewa fōina ripotia mai le mauato seisi tangata i lumane o le whanama i lava lea, mani manuanga fōi mai se whana. Ta ua mai le 7 News, le wailuanga le pōna pō nanga i atu sedi e tōrusu pitau sanga i le whanama i, ma tōng fitia i a paramedics ma ave atu le whanama i Liverpool e tingaina. O whaia nei riso e ngā leo New South Wales e li whalam lava lea, a o leisi fwoi tangata e tali tutusa lava manuanga na mawatu, i whawhana le wharamai lea, tā ua mai ai masaisi ainga, na toi titi a awhia i se ta avale nanga i ane Cabramatta, ma whaapāpāne i se whana. E lua sutolto sango se dio lo iei fwoi manuanga mai le whana, na mamori atu e nisi i lumo le wharamai lea i le pōle sorua le vasa nei. O lo fia maua e leo nisi e si la fia ni whaamtalanga i nei whaalave o lo whaatino ne ia lātou suenga. O tala ia mai le Radio Samoa, walau whaafonga mai le nei fo i aspareile, ia manuia tele le whaaiunga le vaiaso, whaasoi fuia.